Evo, pozdrav svima i dobrodošli na naše jedno predavanje u okviru odjela za jezični razvoj. Prošli puta smo zagrebali temu koja je dosta aktualna i intrigantna nekima i pristupili smo iz perspektive jezičnog razvoja. Danas ćemo proširiti raspravu i govoriti o kognitivnim funkcijama. Drago mi je da je danas s nama Maja Kučar, magistra psihologije i asistentica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Prije predavanja, evo dozvolite mi da predavačicu predstavim u nekoliko crtica. Maja Kučar rođena je 1995. godine u Varaždinu, gdje je 2012. završila opću gimnaziju. 2018. godine je diplomirala psihologiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Njezini istraživački interesi uključuju povezanost između korištenja digitalnih uređaja i kognitivnih funkcija u periodu srednjeg djetinjstva i adolescencije, te odnos čimbenika ličnosti i kognitivnih čimbenika u predviđanju akademskog uspjeha. Od 2019. do 2021. radila je kao stručni suradnik psiholog u 2 strukovne srednje škole, pri čemu je od 2020. godine vanjski suradnik pri Fakultetu organizacije i informatike. Na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar radi od 2022. Tamo je članica istraživačkog tima projekta Child Well, Hrvatske zaklade za znanost, koji proučava dobrobit djece u kontekstu obitelji, te projekta Teen Well, usmjerenoga na dobrobit djece u periodu adolescencije. Članica je COST projekta koji se zove Transnational Family Dynamics in Europe, točnije radnih skupina usmjerenih na proučavanje dobrobiti transnacionalnih obitelji diljem Europe, te metodologiju istraživanja u tome području. Studentica je 3. godine doktorskog studija psihologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u doktorskom se istraživanju bavi povezanošću različitih mjera korištenja pametnog telefona i izvršnih funkcija u ranoj adolescenciji. Radi i kao vanjski suradnik. Predavačica je na Sveučilištu Sjever, gdje je uključena u izvođenje nastave na 2 kolegija vezana za razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Samostalno je ili u koautorstvu objavila 5 znanstvenih radova, te je prezentirala na 20-ak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu. Kontinuirano se usavršava i pohađa radionice iz područja statističke obrade podataka. Članica je Hrvatske psihološke komore. Maja će nam danas govoriti o vezi između korištenja pametnih telefona i kognitivnih funkcija, što je jedna vrlo važna tema u eri sve prisutne tehnologije. Prošli mjesec, kao što sam već rekla, puno smo razgovarali o nedostacima istraživanja, kao i o proturječnim spoznajama. Evo, možda nam baš ovo predavanje pomogne rasvijetliti neke nedoumice, možda nas još više potakne na kritičko promišljanje, a možda nam pruži baš konkretne odgovore na neka pitanja. Evo, draga Majo, izvoli. Hvala. Lijepu uvodu. Pozdrav svima još jednom i onima koji će slušati preko ekrana predavanje. Da, evo, nadovezala bi se na ovaj uvod. Mislim da će naglasak biti nekako upravo na tom kritičkom promišljanju u dogovoru s mentoricom Svetlom Šimlešom u vezi konceptualizacije ovog predavanja, odnosno izlaganja. Razgovarali smo o tome da nećemo ići u nekakve detalje, nekakve tehnikalije vezane za konkretna istraživanja i sl. Međutim, i dalje mislim da će nekako u ovom predavanju biti naglasak na istraživanjima, ali iz neke perspektive, iz perspektive nekog kritičkog promišljanja na sva istraživanja koja se u velikom broju generiraju u području provođenja vremena na zaslonu, kognitivnih funkcija, izvršnih funkcija, dobrobiti djece u kontekstu digitalne tehnologije i sl. Tako da mislim da će to odmah u startu, da kažem, biti nekako okosnica ovog izlaganja. Prvo bih vam predstavila glavne izazove u ovom istraživačkom području, da stvorimo nekakav pregled područja. Prvo što bih spomenula su problemi mjerenja digitalnih aktivnosti. Tko god je radio neko istraživanje u tom području ili je čitao neki rad u tom području ili uopće razmišljao o tome, sigurno mu je palo na pamet, ok, kako ćemo uopće izmjeriti koliko je neko dijete ili odrasla osoba, naravno, na ekranu, na mobitelu, kako ću izmjeriti to koje aktivnosti radi kad je gore, kojim se sadržajem bavi, kako ću mjeriti to da se prebacuje iz jedne aplikacije u drugu aplikaciju, kako ću mjeriti to da istovremeno možda koristi 2 uređaja, da se s jednog uređaja prebaci na drugi. Dakle, ukratko, ovo područje istraživanja u startu ima jedan veliki problem, a to je kako ćemo izmjeriti
digitalnu aktivnost i da li ćemo se naravno usmjeriti na telefon ili na druge uređaje. Uz te probleme mjerenja imamo i problem potencijalno privatnosti tih podataka. Dakle, ako imate direktnu mjeru na telefonu, tu se odmah povlače neka pitanja kako ćete doći do tih podataka, koga ćete pitati da dođete do njih i tako dalje. Tako da ima tu dosta zavrzlama oko toga, posebice ako, kao ja, nadobudno radite sa djecom koja su maloljetna, jel? Pa onda da biste ih pitali koliko su možda na ekranu, to je ćete očitati, morate pitati prvo roditelje i to jasno popisati. Pogrešno pripisivanje kauzalnosti je nešto što će se kroz cijelo predavanje više puta spomenuti. Dakle, pogrešno pripisivanje kauzalnosti, na primjer, bi u ovom području bilo da neki negativan ishod koji primjećujemo kod pojedinog djeteta ili općenito kod cijele generacije ili veće skupine pripisujemo korištenju društvenih mreža, primjerice, dok kauzalnost može biti čak i obrnuta, a može biti naravno i uzrok tog nekog ponašanja koje mi promatramo, neka treća ili 15. varijabla, ne nužno pametni telefoni. Sami ste, sigurna sam, svjesni da danas da učitelji ili roditelji ili netko drugi dosta imamo tendenciju pripisivati sve negativne posebice ishode pametnim telefonima, a evo ja ću danas pokušati reći što kažu trenutno istraživanja o tome, imamo li zapravo nekakve konkretne dokaze o tome. Dalje, ovo područje istraživanja karakteriziraju oprečni rezultati i male veličine učinaka. Što to znači? Jasno i konkretno rečeno, to znači da ono što jedno istraživanje dobije, da ovo je povezano s ovim, ovi drugi ne dobiju to ili čak dobiju suprotno. Primjerice, u jednom istraživanju netko dobije rezultat da je više provođenja vremena na pametnom telefonu povezano sa lošim akademskim uspjehom. U drugom istraživanju dobijete, tj. autori izvijeste o tome da je više screen time-a povezano sa boljim ocjenama. Možda je populacija drugačija i tak dalje, ali ima dosta oprečnih nalaza. Male veličine učinaka, to znači da ako i dobijemo nekakav efekt i kažemo da, ne znam, provođenje vremena na telefonu čini se da predviđa neki ishod malo negativno, trebamo se pitati, ok, koliko je velik taj učinak, matematički odnosno statistički. Najčešće se radi o vrlo, vrlo malim učincima. Individualne razlike, tu bih rekla samo da se često zanemaruje u istraživanjima koja su naravno na većoj populaciji, zanemaruju se neki aspekti toga da djeca i odrasli različito funkcioniraju, da ista količina vremena na zaslonu ili neke igrice ili neke društvene mreže može različito djelovati na pojedince. Zatim, postoji, tu se možemo, ja mislim, složiti, postoji određeni stupanj te moralne panike u javnosti i nekih uvjerenja i ja bih onako rekla da mislim da svako ima neku svoju hipotezu, barem jednu, da nešto utječe na nešto negativno, pozitivno, da li kod djece, da li kod odraslih, mislim da svatko od nas ima, koje bar malo razmišlja o tome, mislim da smo svi neku svoju radnu isto hipotezu. Tako da, to je jedan onako treći faktor koji mislim da utječe na to da se istraživanja u ovom području generiraju u možda i većoj mjeri nego što bi trebala ili nego što su nekakvom kvalitetom opravdana. Jel? Ovo sam izvukla i učinilo mi se zanimljivim kao iz jednog rada koji je objavljen 2020. Kažu ovi autori, koji su inače jedni od vodećih autora u ovom području sa sveučilišta Oxford, kažu, wearing glasses was still more negatively associated with well-being in adolescents than use of digital technology. Dakle, radilo se o jednom velikom istraživanju gdje se promatrao, dakle, well-being adolescenata i imali su puno tih potencijalnih prediktorskih varijabli i zapravo nošenje naočala je bilo u mrvicu većoj negativnoj korelaciji sa dječjim well-beingom nego njihovo korištenje digitalne tehnologije.
Također na početku, ono što je isto dosta prisutno u ovom području istraživanja od kad je krenulo, jest to da čak i kad idete gledati nekakve objavljene radove i postojeće istraživanja na neku temu, zapravo ono što ćete primijetiti jest da imamo problem sa kaosom u terminologiji. Dakle, imate neki autori pod istim misle, a objavljuju neki termin poput screen time, a netko drugi će to nazvati digital media time. Pa imate problem da ne možete zapravo sumirati sve ono što je objavljeno na neku temu. Teško je to operacionalizirati, zato što su mnoge od tih stvari preklopljene u neku mjeru. Ovdje sam samo navela neke od konstrukata koji se proučavaju, naravno ovo može biti puta 100, svaki od ovih krugova može biti veći, ali ja sam ovo ovako podijelila za danas. Dakle, u prvom krugu se nalaze konstrukti vezani za digitalnu aktivnost. Dakle, da li je to specifična aktivnost poput igranja igrica, da li je to screen time kao jednostavno vrijeme provedeno na telefonu, da li je to problematično korištenje pametnog telefona ili je to opet uređaj poput korištenja tableta, TV-a. U srednjem krugu imamo kognitivne ishode, dakle to može biti podijeljena pažnja, to može biti dugoročno pamćenje, može biti verbalna, neverbalna inteligencija, a ovo što je ljubičasto, to su izvršne funkcije, dakle inhibicija, prebacivanje i radno pamćenje. A zašto je ljubičasto, isto kao i ovo? Zato što je to ono čime ću se ja u svom doktorskom istraživanju baviti, odnosno čime se bavim. Zato što, dakle, morali smo suziti što ćemo točno proučavati, pa čisto da naglasim da mi je to nekako bliže, odnosno da sam se više time bavila. I sad u treći krug sam stavila neke konstrukte koji se u kontekstu psihologije i u kontekstu digitalnih aktivnosti često koriste, međutim nisu tema današnjeg predavanja i nisu tema mog doktorskog rada, mislim što sad nije bitno, ali samo sam htjela naglasiti da danas pričamo o digitalnim aktivnostima i o kognitivnom funkcioniranju i da nešto što vrijedi možda u području kognitivnog funkcioniranja ne mora nužno vrijediti i za nešto iz ovog trećeg kruga, gdje su one varijable koje češće čujete u javnosti, poput anksioznosti, depresivnosti, bullyinga, mentalnog zdravlja, obiteljskih odnosa, slike o sebi i tako dalje. Pa čisto naglasak da to nije nam danas fokus. Ovo je prikaz nekakve lente vremena na kojoj sam pokušala prikazati kako su se stvari mijenjale kroz vrijeme, odnosno kako se fokus istraživanja mijenjao. Neću sad čitati jedan po jedan ovaj kvadratić jer nije to poanta. Ono što sam prvo ovdje htjela kao poantu prikazati je da temeljem ovog možete uočiti jedan problem. A to je da tehnologija se mijenjala kroz vrijeme, fokus istraživanja se mijenjao kroz vrijeme i htjeli smo biti up to date sa onim što dolazi, što znači da ono što danas imamo kao fokus, ne znam, Instagram, na primjer, korištenje Instagrama ili TikToka ili ne znam čega, znači da ne možete to usporediti longitudinalno 10 godina prije, 20 godina prije, 30 godina prije, što možete za većinu, recimo, drugih varijabli koje možda u području psihologije proučavamo. Primjerice, nekakvu anksioznost djece možete mjeriti, ne znam, u zadnjih 10 godina, barem donekle, barem nekakvim sličnim instrumentima koji postoje ili područje ličnosti, primjerice, koje postoje 50-ih, 60-ih godina, jel? I dalje se drže, i dalje je to ista podloga. Ovdje imamo taj problem da je malo teško longitudinalno uspoređivati. I sami vjerojatno znate da prvo da je krenulo od televizije, još 60-ih godina i da još bih tu istaknuo jednu stvar, a to je da ovo sve što ovdje piše se više nekako odnosi na SAD, da smo mi tu malo kaskali, barem vremenski što se tiče fokusa istraživanja. 60-ih godina istraživanja se recimo fokusirala na to ok, sad je televizija prisutna, svugdje djeca gledaju televiziju. Dosta je bilo govora o tome utječe li nasilje na televiziji, na pojavnost nasilja u stvarnom životu, na primjer.
o tome se baš dosta pričalo. Onda su krenule video igre, pa opet je bilo to nasilje dosta prevalentna tema u kontekstu video igara. Zatim su došle nove tehnologije, cable TV, satelitska televizija i tako dalje, stolna računala, pa je tu bio baš veliki boom isto istraživanja o novim tehnologijama i to kako će to sad utjecati na djecu. Ovaj isto ljubičasti citat koji sam stavila kaže Johnny can't read and it doesn't worry him. He gets his culture from Scooby-Doo and the phones on television. To je iz jednog znanstvenog rada, citat, i to je onako malo kao sarkastično, sročeno, što govori o tome da je 82. isto postojala ta neka skepsa o tome kako će sad to utjecati na razvoj djece. I kad zapravo čitate baš konkretno taj rad i neke druge koje sam čitala, osjećaj je vrlo sličan onom kako danas pričamo o tehnologiji. Koja se ništa nije promijenilo, samo su ključne riječi drugačije. Danas je pametni telefon, tad je bilo, ne znam, cable TV ili stolno računalo. I onda su se stvari počele naravno sve brže i brže razvijati, naglasak na računalima, računala u kontekstu obrazovanja, korištenje računala kod kuće, dosta se proučavala ta razlika između djece koja su nekog višeg i nižeg socioekonomskog statusa, pa jedna imaju pristup tim novim tehnologijama, druga nemaju, pa kako to utječe na njihov razvoj i tako dalje. I onda tamo negdje 2010-ih je došla ta digitalna kompletna eksplozija, došli su pametni telefoni, društvene mreže, mladi su svi skočili na taj trend i tu su se dakle istraživači pokušali baviti svim tim temama relevantnim za pametne telefone. Korištenje pametnih telefona počelo se proučavati u kontekstu razvoja, bullyinga, mentalnog zdravlja, u kontekstu ovisnosti, pa je bio i taj termin ovisnost o internetu, koji je danas zastario. Danas više ne pričamo o ovisnosti o internetu, nego ovisnost o telefonu, ovisnost o možda igrica i sl. I sad, u zadnjih 5 godina, naglasak je najviše na pametnim telefonima, ili čak bih rekla na specifičnim mrežama o kojima možemo pričati, čak i na specifičnim aspektima korištenja digitalne tehnologije, poput, ne znam, online klađenja ili poput listanja, scrollanja po Instagramu i slike o sebi ili takvim nekim specifičnim aspektima toga. Naravno, u novije vrijeme imamo i neuroznanost koja isto proučava korištenje telefona i digitalne tehnologije u kontekstu tih naših neuroloških procesa i tu isto ima dosta zanimljivih hipoteza i to ćemo danas spomenuti u predavanju. Pa evo ovdje. Zašto uopće pretpostavljamo da bi korištenje pametnog telefona moglo djelovati na kognitivno funkcioniranje? To je bio onaj dio koji sam, kad sam radila prijedlog doktorskog istraživanja, morala dobro razmisliti kako ćemo teorijski to poduprijeti uopće tu tezu i zašto bi točno to što ja koristim telefon jako puno ili jako malo djelovalo na mene i na moje kognitivno i izvršno funkcioniranje. Ono otkud bih krenula bih od ovog prvog kvadranta, dakle saznanja o neuroplastičnosti. Znamo da se mozak može mijenjati uslijed nekakvih vanjskih utjecaja. Znamo da postoje, to se zove dualna teorija, odnosno dualni procesi, sustav 1 i 2. Sustav 1 namijenjen je brzom i automatskom procesuiranju, sustav 2 je spori sustav, to je ono teško, sporo razmišljanje, kad razmišljamo racionalno, uzimamo u obzir neka suprotna stajališta i tako dalje. Sustav 1 bi bilo ono što mi kolokvijalno zovemo intuicija, recimo. I ono što je zanimljivo je da se korištenje telefona proučava se dosta u kontekstu tih tip 1, tip 2 procesa. Postoji hipoteza da ako učestalo koristimo telefon na način da ga samo brzo pogledamo, ostavimo, pa pogledamo, pa ostavimo, ne radimo ništa konkretno, ništa jako važno na njemu, da na neki način tim opetovanim posezanjem za telefonom jačamo ovaj spori intuitivni sustav
koji zapravo nije racionalan, nije ovo teško, duboko razmišljanje koje je usmjereno nekom cilju. I na taj način, naravno, ako to radimo češće, imamo i sve veću potrebu to raditi i opet posezati za tim telefonom, što može utjecati na to da možda gubimo nekakve vještine, koncentracije i fokusiranog rada koji traje malo dulje i malo je teži od ovog kratkoročnog. Zatim bih spomenula ovo desno jedan radni model, jedna teorija koju su jedni autori iz Njemačke objavili i mi smo to uzeli u istraživanje kao isto nekakvu polazišnu točku. Oni isto zapravo, da puno ne filozofiram, dakle njihova nekakva glavna radna teza je opetovano korištenje telefona na određeni način trenira one funkcije koje su ključne da bi se ta radnja izvodila. Znači, ako često koristite telefon na način da skačete sa jedne na drugu aplikaciju ili jedne na drugu radnju, na neki način vi uvježbavate task switching, odnosno to je jedna od izvršnih funkcija koju zovemo prebacivanje. Dakle, njihova hipoteza je da možda vi paralelno uvježbavate jednu funkciju, a možda vam pati neka druga. Poput inhibicije, recimo, da vježbate inhibiciju da ne uzmete telefon svaki put kad ga se sjetite ili kad zazvoni ili što god. Onda je bilo dosta priče oko ovog dopaminergičkog sustava, dakle da se dopamin uči kad gledamo Instagram i što god želimo. Mislim, to jest točno, ali ovdje isto malo fali konkretnih dokaza kako i zašto, jer mislim dopamin i dopaminergički sustav radi kad god vidite nešto što vam luči dopamin. To može biti slika lijepe osobe, može biti slika hamburgera, u eksperimentalnim uvjetima se radi recimo fina hrana i tako dalje. Naravno, to sve luči dopamin. Sad, i telefoni tu idu u tu priču. Sad, da li to nekako mijenja naše funkcioniranje, to je sad već druga priča. I četvrto sam stavila usmena predaja. Dakle, o tome se jako puno priča u javnosti, da to nije zbog telefona, to je zbog toga, dijete je takvo zbog tog telefona ili igrica ili nečega, pa nekako imamo i implicitno stvaramo tu neku sliku da su stvari uzrokovane time. Ovdje neću sad puno detaljno objašnjavati svako istraživanje. Mislim, ovo su istraživanja koja su relevantna u ovom području, koja su bliska mom istraživanju koje ću raditi. Ovo prvo tog i suradnici je nekako po dizajnu najsličnije zapravo onom što ću ja raditi. A ono što je možda gledate izvana, ovdje je bitno da vidite i zapamtite, a to je da ako čitate nalaze u trećem stupcu, da su oni oprečni. To je ono što sam ja rekla na početku. I mislim, ima ih još, mogla sam još staviti ovakvih 20 barem istraživanja. Recimo TikTok i suradnici, oni su dobili da ispitanici koji češće provjeravaju telefon, dakle, otključavaju ga, imaju više razine prebacivanja. To je taj task switching. Znači, bolje sposobnost prebacivanja. Ovi koji su bili više pred zaslonom, dakle, veći screen time, imali su više razine radnog pamćenja i prebacivanja. Dakle, suprotno od onog što bismo možda pretpostavili. Dok recimo, primjer broj 2, multitasking, vezan uz telefon, je rubno negativno povezan sa sve tri domene izvršnih funkcija. Zatim imate recimo u ovom radu Šatskaja i suradnici, oni su koncipirali korištenje digitalnih uređaja ne kao vremenski samo, nego namjenski. Dakle, koristim li ja te uređaje za samoregulaciju kao neko sredstvo, tipa budilica, tipa organizacija, kalendari, ili za samozabavu, gledam nekakve videe. I oni su dobili da, osim toga što je veća frekvencija korištenja bila povezana sa slabijim izvršnim funkcioniranjem u dobi od 7 i 8 godina, ali oni koji su ga koristili češće kao sredstvo za tu samoregulaciju, imaju višu razinu inhibicije, što bismo nekako i pretpostavili. Onda ovo istraživanje, pretposljednje, Ward i suradnici je poprilično zanimljivo, zato što je jedno od rijetkih eksperimentalnih istraživanja u ovom području. Ovi autori su dobili, odnosno prvo da kažem što su radili,
Radili su sa populacijom srednjoškolaca, ako se ne varam. I ona grupa koja je imala eksperimentalni uvjet da je telefon bio pored njih na klupi kad su rješavali neki kognitivni zadatak radnog pamćenja inteligencije, je imala malo lošiji prosječni rezultat od skupine koja je imala telefon u torbi, odnosno postavljen ispred učionice. I onda se tu razvila jedna zanimljiva hipoteza da zapravo sama prisutnost telefona, ako nam je vrlo blizu, krade, pod navodnicima, jedan mali dio naših kognitivnih kapaciteta i resursa, da mi kao cijelo vrijeme razmišljamo da li će mi sad zazvoniti ili razmišljamo o nečem da nismo nekom govorili i tako dalje, što je onako dosta intrigantna, ajmo to tako reći, hipoteza. Tu ću reći na slajdu kasnije jel se to potvrdilo, nije, ima jedna meta-analiza u tom području, ali uglavnom da, oni su dobili da su oni koji su imali telefon kraj sebe, imaju nešto lošiji uradak u zadacima radnog pamćenja i inteligencije. Pa evo nas na meta-analizama. Ovo prvo dvoje, dakle meta-analiza nam mogu reći nešto više o tome što se općenito u tom nekom području istraživanja dešava. Ova prva dva stupca su baš meta-analize tog područja. Ovo treće je analiza radova koji su se koristili pri izradi smjernica WHO-a, Svjetske zdravstvene organizacije, za screen time za djecu. A četvrto je meta-analiza ovog brain drain efekta kojeg sam sad spomenula, da dakle nam telefon krade kognitivne funkcije. Ove prve dvije meta-analize, da budem iskrena, dosta detaljno sam ih iščitala jer sam morala kad sam pripremala neke stvari, nisu baš najbolje napisane, bih ja rekla. U smislu, ideja je, naslov obećava, ne znam, zove se Cognition and Smartphones, međutim, našlo se tu možda i neke stvari koje nisu trebali biti unutra, pa to nije tak možda dobro kako smo mi željeli, ali dobro, nema veze. Uglavnom, njihov zaključak jest, u prvom slučaju, to je ova analiza objavljena 2021. da postoji možda slaba negativna povezanost između korištenja telefona i inhibicije odlučivanja, odnosno te sposobnosti da možemo inhibirati, spriječiti dominantan odgovor, jer što nam treba kad želimo inhibirati da posegnemo za telefonom. Onda su istaknuli da radno pamćenje je pozitivno povezano s igranjem igrica, što nekako, to je to što sam nekad nisu najbolje napisane, u naslovu je Cognition and Smartphones. Mislim da igranje igrica ipak je jedno skroz odvojeno područje istraživanja, ali dobro, to su oni istaknuli. I glavni zaključak im je manjkavost istraživanja. Jednostavno, nije zaključak ima efekta, nema efekta, nego jednostavno trebamo još istraživanja, trebamo još kvalitetnih istraživanja. U drugom slučaju su istaknuli, to je iz 2017. korištenje telefona vjerojatno ima učinak na pažnju u datom trenutku. Ako ga koristite pa pustite pa izvojite neki zadatak gdje vam treba pažnja, ali nedostaju dokazi o bilo kakvom dugoročnom učinku korištenja telefona na pažnju. Ovdje sam jedan citat isto stavila. Claims that smart devices are rewiring our brains into instant gratification, to je ovo dopamin što sam sad spominjala, suffer from a lack of any longitudinal evidence and empirical support. Dakle, to je u zaključku, da jednostavno nema empirijskih dokaza. I sad ovaj rad treći je meni osobno bio dosta zanimljiv, zato što su ovi autori, mislim da su baš 2021. je Svjetska zdravstvena organizacija izašla van s tim smjernicama, koliko bi djeca, ova mala pa velika, trebala koristiti telefon, dakle koliko bi dugo trebala biti na telefonu. I autori su išli zapravo analizirati radove koje je WHO objavio kao svoju literaturu, svoje reference. I išli su baš pravu meta-analizu raditi i u to su uključili te 33 studije. Sjećam se da su sve studije, mislim da možda jedna ne, ocijenili, to postoji smjernice kako se to ocjenjuje, to je cijeli jedan kompleksan proces i definiran proces. Sve studije su ocijenjene kao studije ili loše ili prosječne kvalitete. Dakle, da nijedna skoro studija nije
veliko, fantastično istraživanje koje ima savršenu metodologiju. Kad se sve zbroji i oduzme, oni su zaključili da istraživanja upućuju na vrlo mali ukupni učinak tehnologije na well-being generalno djece. I u tim meta-analizama se mora testirati postoji li sumnja na pristranost u objavljivanju. Dakle, to znači da testirate da možda su radovi koji bi rekli da nema povezanosti između toga što vi ispitujete, jednostavno nisu objavljeni. Jer se objavljuje ono što je zanimljivije, ono što nalazi vezu između onog što vas zanima. I oni su u ovom slučaju zaključili da postoji sumnja na pristranost u objavljivanju i kada se korigiraju rezultati za tu pristranost, onda bi ovaj učinak bio, mislim ovdje vidite, to je 0,09, to bi bilo još manje. I opet i oni zaključuju nema uvjerljivih dokaza o kauzalnom odnosu između ekrana per se i psihološkog razvoja. I na kraju, jedna analiza iz 2022. To je analiza ovog brain drain efekta, dakle prisutnost telefona prilikom izvođenja nekakvog kognitivnog zadatka. Oni su zaključili da ukoliko taj efekt uistinu postoji, on je vjerojatno vrlo slab. Napravljeno je nekoliko istraživanja koja su slična ovom sa prisutnošću telefona. Međutim, u svakom od tih istraživanja postoji jedna mala varijacija, mala razlika, koja je na kraju velika. U smislu, ako napravite tu varijaciju tipa, ne znam, ovi su imali uključen telefon, ovi su imali isključen telefon, već vam to otežava opravdanost uspoređivanja tih studija. Ali generalno isto nije nađen nekakav robustan efekt i mislim, zapravo sad, meni je taj rad bio zanimljiv na početku, ali sad kad malo s odmakom to gledam, mislim da bi prvo objavljeno u časopisu koji nije neki važan, ne znam, psihološki časopis, a drugo da je taj efekt postoji, sigurno sam da su ga i drugi testirali, pa bi možda i već to negdje bilo kroz ove prošle 2 godine objavljeno, a nije se baš to više nakon tada spominjalo, tako da, mislim, možda nas iznenade naravno, ali trenutno mi se čini da je to malo onako zamrlo kao hipoteza. I što se ponavlja sad u tim meta-analizama i preglednim radovima? Pa najčešće ovi zaključci prevladavaju transverzalna istraživanja, dakle istraživanja u jednoj točki mjerenja, nedostaju longitudinalna istraživanja, da pratimo što se zapravo dešava kroz vrijeme. Previše se koriste mjere samoprocjene, trebamo objektivne mjere. Kvaliteta objavljenih radova je relativno niska i radovi imaju određene metodološke nedostatke i brka se korelacija sa kauzalnošću. I sad, što se tiče pitanja kauzalnosti, do sada mislim uvijek kada o tome pričamo, nekako pričamo u kontekstu zbog telefona, zbog ekrana se desi X. Međutim, nikako da netko spomene pa možda je to točno, ali možda ponekad je zbog toga što sam ja X, ja koristim telefon na taj i taj način, a ti si Y, pa ti to koristiš na drugačiji način ili nešto što mi radimo oboje, tipa gledamo, ne znam, TikTok videe, možda na mene zbog neke moje predispozicije djeluje ovako, a na tebi možda uopće nikakav loš učinak ne ostavlja. I jednostavno ovakvih istraživanja, mislim, maltene nema. Ja sam to pretraživala jer me to zanimalo, ali zapravo ne ispituje se to trenutno u tom kontekstu. A ja ću ovdje spomenuti projekt Childwell na kojem radim na institutu Pilar, gdje jedino mogu reći da sam baš rukama radila i rudarila s tim podacima, da stvarno znam što se dešava i što s čime je povezano nije. Prijavila sam jedan rad, to jest ne rad nego izlaganje na konferenciju koja će biti ovo ljeto u Pragu i testirala jedan model u kojem testiramo istovremeno da mi korištenje digitalnih uređaja predviđa izvršno funkcioniranje, ali to su sve majčine samo procjene. Znači majka procijeni koliko je dijete prosječno na digitalnim uređajima i njegovo izvršno funkcioniranje. Tipa, to su pitanja poput vrponji se, zaboravlja gdje je što stavio, regulira se i tako dalje. Imamo razmak od 2 godine, to je dosta dobro ovako metodološki gledano. I ono što sam ja dobila u nekoj svojoj preliminarnoj analizi, dakle to nije ništa objavljeno, niti
sam dobila je da korištenje digitalnih uređaja u točki 1 nije predviđalo niti pozitivno, niti negativno izvršne funkcije djeteta 2 godine nakon. Međutim, izvršno funkcioniranje djeteta u točki 1 nije predviđalo hoće li 2 godine nakon koristiti uređaj malo ili puno. Što mi više govori u prilog one hipoteze da ide iz toga kako je dijete na vanjsko ponašanje. To je jedna stvar koju bih rekla po pitanju projekta. Druga stvar koju bih rekla onako generalno i općenito je da sve te mjere koje imamo vezane uz digitalne tehnologije, screen time, a imamo nekolicinu tih mjera u projektu, samo na razini korelacije ili na razini nekakvog većeg modela, ako i jesu povezane sa ishodima koji su nam zanimljivi, tipa dječji subjektivni well-being se to zove, znači biti to je procjena zadovoljstva života djeteta ili sreće. Ili ocjena, evo baš nedavno sam imala jednu analizu sa ocjenama. Ako i postoji ta neka korelacija, ona je jako mala, ali baš mala, ono približava se nuli, dakle 0,10, 0,15 i tako dalje. Najčešće ide u očekivanom smjeru. Pod očekivano mislim ono kako se u javnosti očekuje, dakle da oni koji su više na uređajima imaju tipa lošije ocjene. Oni koji su više na uređajima da imaju možda malo niži well-being, ali kažem to su vrlo niske korelacije i recimo baš kao jedan anegdotalni primjer koliko je to sve nisko i ne treba možda previše pažnje tome pridavati. U jednom modelu gdje smo gledali dječje, recimo, provođenje slobodnog vremena i kao varijable smo imali boravak na zraku, korištenje digitalnih uređaja, čitanje, igranje sa drugima i mislim da je bilo još neke varijable da su bile. I gledali smo kako to predviđa njihove ocjene kasnije. Dakle, da li oni koji su više na uređajima kasnije imaju neki mali pad u ocjenama. I u tom modelu, recimo, korištenje digitalnih uređaja uopće nije bilo značajan prediktor. Mislim, tu imamo veliki problem, a to je da je problem majčine samo procjene sati. Recimo, varijabla čitanja uopće nema smisla ni da pitate, to smo kasnije shvatili, ali uopće nema smisla da pitate majku ili dijete svejedno koliko sati u prosječnom danu čita. Jer vi ne čitate prosječno po danu, nego čitate, u mjesecu, jednu knjigu, ali vjerojatno pročitate kroz jedan vikend ili nije da baš čitate u tome djeca baš svaki dan slično, jel? Ali dobro, to sad nije toliko važno. Uglavnom, digitalni uređaji nisu nam bili značajan prediktor, dok varijabla boravak na zraku je bila značajan negativan prediktor ocjena. Što nam je prvo bilo kao, kako to sad smisla ima, boravak na zraku, onako, sintagma u našem jeziku, to moraš ići u prirodu, moraš šetati, ono. Ja smo shvatili, boravak na zraku, ok, oni koji su više sati dnevno na zraku, to je zapravo ono nekontrolirano, odnosno hodanje po kvartu, hodanje po ulici, bez da roditelj možda zna gdje je to dijete. Djeca višeg socioekonomskog statusa češće idu na ove organizirane aktivnosti, na sport, na tako nešto nam se pokazalo. I provjerili smo recimo korelaciju između boravka na zraku i majčinog obrazovanja. Dobili smo negativnu korelaciju. Dakle, to je neka zapravo mjera socioekonomskog statusa. Uglavnom, samo hoću prikazati da ponekad imamo neke svoje ideje kako će nešto ispasti, a možda na kraju uopće smo zanemarili nešto drugo. Jel? Što nas očekuje u budućnosti u istraživanju? Pa istraživači će uzeti u obzir neke varijable koje do sad nisu, već sad koriste, tipa taj način korištenja, da li koristim taj isti telefon, ali mogu ga koristiti kao sredstvo ili za zabavu, isto kao što i na kraju krajeva pojedinu društvenu mrežu, YouTube ili TikTok možete koristiti kao učite informacije, nešto tražite, gledate, a može biti ono samo eto tu da vrijeme brže prođe. No? Mislimo da će više uključiti mjere motivacije za korištenje. Primjerice, pod motivacijom mislimo da li dijete možda koristi telefon, to jest mrežu neku, kao
sredstvo smirivanja kad se osjeća depresivno ili nešto, jel? Dakle, koja mu je motivacija za to korištenje. Postoji jedan novi konstrukt social media mindset. Mislim, tako kaže, to je objašnjenje. Dakle, autori gledaju kakav taj stav i očekivanja osoba ima o društvenim mrežama. Dakle, što ona misli, što ona od toga dobiva. Primjerice, stvara sadržaj, ok, ona misli to je meni važno, ja od toga možda ću nešto zaraditi, ili to je nešto dobro, dok neko drugi ima nekakav drugačiji mindset. Onda, varijabla koju ću ja koristiti, neusredotočeno korištenje telefona, dakle da uzmemo u obzir, možemo opet, ja i ti možemo koristiti telefon prosječno skoro isto, ne znam, 5 sati dnevno, međutim, jedan od nas može ga koristiti nekako više usredotočeno, znam kad ga koristim, znam zašto ga otvaram i znam što ću tamo otprilike raditi na tom telefonu, dok nekog drugi ga možda otvara, a ne znam uopće zašto ga je otvorio, ili provede na njemu više nego što je mislio, ili koristi ga kad je s drugima, dakle to su takve nekakve, takva varijabla i takve čestice u upitniku. Mislim da će se problemi morati, već su se sad počeli više ići uže, dakle specificirati se, da li na specifičnu populaciju i na neko ponašanje, to sam stavila za primjer, korištenje TikToka ili inhibicija djece u višim razredima osnovne škole, dakle to je jedna izvršna funkcija i TikTok. Neurološka istraživanja su onako, ako ih, mislim da ona djeluju onako dosta fancy izvana kad čujete da nešto ima veze sa neurologijom i vidite sve te one slike fMRI skenova. Međutim, i njih dosta kritiziraju nekad u kontekstu toga da vi dobijete nekad razliku u aktivaciji u nekom području u mozgu između skupine koja više koristi telefon i manje koristi telefon. Međutim, kažu oni koji kritiziraju takva istraživanja, kažu da, dobili smo razliku u aktivaciji. Međutim, treba nam istraživanje koje će nam pokazati da postoji razlika u aktivaciji i ta aktivacija je definitivno odraz nekih stvarnih ponašanja. Jer ovako imamo samo razliku u aktivaciji i mi pretpostavljamo da je to područje mozga zaduženo za neko ponašanje, neku funkciju, pa onda mi posljedično zaključujemo da vjerojatno se oni razlikuju u tome i u tome. Međutim, nemamo baš dokaza za to. Ovo je jedan jako zanimljiv projekt koji još nije polučio možda konkretne rezultate. Human Screenome Project, to je kao igra riječima na Human Genome Project. Oni imaju metodologiju kak spada, zato što to je jedno veliko istraživanje, mislim da se sveučilišta Stanford, gdje su istraživači zapravo ispitanicima u mobitel stavili nekakav program koji, bez da oni to vide i da ih ometa, svakih, 5-10 sekundi uzima screenshot toga što rade. I to se šalje na nekakve velike baze podataka na servere i onda dobijete ovako svoj pregled dana, što ste radili. Ovo je, mislim da točno po danima prikazano ili po satima, nisam sad sigurna, ali uglavnom dobijete kodirano da li je to opet fotografije, igranje igrica, edukacija, učenje i tako dalje. I onda se kodira vaš screenome. To je naravno nešto što nije dostupno sad bilo kojem istraživaču u bilo kojoj zemlji. Ali evo, to se radi od 2020. ja mislim. Još sad nema nekih objavljenih radova, baš koji će nam reći što su sad sve oni otkrili i vidjeli, ali vjerojatno će nešto objaviti i mislim da će to biti dosta zanimljivo za vidjeti. Što bismo zaključili na temelju ovoga što sam nekako istaknula? Pa djeca nisu pasivni primatelji informacija i podržaja. Aktivno biramo i možemo birati svrhu i način korištenja telefona i pritom se značajno razlikujemo. Mislim da ne treba brkati različite psihološke ishode. Primjerice, u području korištenja tehnologije i well-beinga ima dokaza za tu. Dokazi su barem nekako u istom smjeru, a to je da ekscesivno korištenje društvenih mreža je povezano sa nešto slabijim well-beingom, pogotovo kod djevojčica,
koji ranije sazrijevaju, to je opet sad druga priča, je li to učinak adolescencije ili telefona, ali dobro. Dok recimo kod područja kognitivnog funkcioniranja je malo previše ovih oprečnih nalaza da bismo mogli reći da, vjerojatno postoji ta neka negativna povezanost. Dosadašnje smjernice, poput ovih WHO-a, su preopćenite i o tome su već drugi stručnjaci počeli pričati. Trebamo razmisliti o pojedincu i ako već dajemo nekakve preporuke ili sankcije i ne znam, zabranjujemo nekom da koristi telefon, treba razmisliti o konkretno njegovom kontekstu, njegovim sposobnostima, njegovim predispozicijama i vidjeti kakva je tu situacija. Kritika usmjerena kvaliteti dosadašnjih istraživanja poziva na drugačiji ili kvalitetniji pristup problematici. Nije da kritika hoće reći da ti učinci ne postoje ili da je korištenje društvenih mreža super i nema nikakvog učinka. To nije poanta, nego je samo poanta da se istraživanja moraju malo možda bolje pratiti ove trendove i brzo razvijanje tehnologije. No? I još jedan, meni je to onako meta zaključak bi ja to nazvala. Ljudi su skloni, to je činjenica, ljudi su skloni uzroke ponašanja, mislim da to pogotovo izraženo u školskom sustavu, pripisivati uvijek nekakvim eksternalnim okolinskim faktorima, poput to se desilo, on je takav i takav zbog telefona, zbog toga što mu je, ne znam, brat takav, učitelj takav, dobar, loš, zao, a pritom zanemaruju i naše individualne razlike koje su zapravo stvarne, naše biološke i psihološke predispozicije, poput nekih predispozicija recimo za psihološke poremećaje na kraju krajeva. I uopće ne pričamo, bar moj je dojam tako, u javnosti o tome da pa možda je netko, kaže, na telefonu i radi nešto krivo na tom telefonu, što ne bi trebalo možda u tim godinama i slično, zbog svoje impulzivnosti. Jel? Impulzivnost nam je ono što je urođeno, barem tako gledamo u psihologiji, ne da će korištenje telefona tu našu impulzivnost ili samokontrolu drastično povećati ili smanjiti. No? Mislim da malo ta druga strana priče je nešto što je dosta zanemareno, tako da evo, završavam sa Bojkom B, netko me sabotira i sve ovo izvana je ključno za objašnjavanje ponašanja, jel? A nikad mi. Tako da evo, ja tu završavam i voljela bih čuti vaše komentare. Hvala puno, evo meni osobno jako bilo zanimljivo, ja sam veliki fan metodoloških ovih predavanja, uvijek mi se 100 nekakvih lampica upali i samu sebe kritiziram u nekim stvarima i zaključcima, jer skloni jesmo zaključivati ovako ad hoc neke stvari, pogotovo kad je tema ovakva, kakva je ova. Tako da, eto, ja bih jako pohvalila predavanje i sad otvaram pitanja odnosno vrijeme za vaše pitanje. Super je bilo izlaganje, mogu da kažem. Mene zanima vezano za ovaj Human Screening Project sa Stanford University-a. To se čini kao dobar pristup za prikupljanje velikih količina podataka i ono što ste spomenuli da vidimo što se zapravo radi na tom mobilnom uređaju. Ali me zanima koliko mislite da takvi rezultati mogu biti realni, odnosno reprezentativni. Mislite li da su korisnici jednako koriste uređaj kad znaju da im se svakih 5 sekundi slika zastav. Mislim, ti se podaci mogu kodirati, tako da se ne povezuju, ali po sadržaju koji se prikazuje, pa se nekako možda može povezati. Nisam upoznata kako se to radi, ali... Pa, mislim, ja sam pokušala o tom istraživanju što više pročitati, međutim, nisu još dali dovoljno vam prostora da možete vi točno sad vidjeti, ono, kao u običnom istraživanju, točno šta one rade, kako oni to kodiraju. Pa ja mislim da s obzirom na količinu financiranja koje su oni morali dobiti za to, imaju tipa 25 ljudi zaposleno trenutno u tom timu. Mislim da oni su riješili pitanje reprezentativnosti, možda naravno malo neki ekstremno, ne znam, eksplicitni sadržaj i slično, će ispitanik to izbjegavati, pretpostavljam. Međutim, s obzirom da im to ne ometa funkcioniranje, mislim da oni se relativno prirodno ponašaju. A sad, uvijek je ono pitanje ko će ući u to istraživanje.
Kao što je nama recimo i u Childwell, ne? Ko će biti ti ljudi koji će uopće reći da, ok, mi je da ti to staviš. Da. Da, radno pitanje je li ispituješ i djecu ili Da. odrasla, mislim, djeca vjerojatno ne vode toliko računa. Da, sad kad ste to rekli, jedna stvar koju nisam rekla, a to je što mi je jako zanimljivo i uopće nemam nikakvo objašnjenje zapravo za to je samo jedno imam. A to je da sve ovo pitanje ekrana i izvršnih funkcija kognitivnih, meni su trebala istraživanja, najviše neka osnovnoškolska dob. Na to smo se mi usmjerili u doktorskom istraživanju. Objavljena istraživanja su 99% ili na odraslima, to jest adolescentima, srednjoškolcima, na odrasli, svi, ili mala djeca do 5 godina, i to su obično nekakva pedijatrijska istraživanja, neki oni bazični testovi, neke pažnje, kognitivnih funkcija. I cijeli gap od zapravo populacije koja mi se čini o tome najviše pričamo, o osnovnoškolcima. Niži razredi, viši razredi, kako oni funkcioniraju. Doslovno nema istraživanja, od te hrpe istraživanja koja je objavljena, nema istraživanja uopće s tom populacijom. Sad meni jedino objašnjenje je jedno čisto logističke prirode, to je da vam treba 2 pristanka više nego kad imate nekog ima 15 godina, ok, mislim nije to baš tak veliki problem, ali nema ih, ne? Da, mi smo se na početku pitali jer ih nema zato što nema smisla istraživati. Uvijek kad nema istraživanja misliš se ili nema smisla ili je neki drugi razlog, ali teško mogu domisliti da nema smisla. Da, baš nešto drugo, vjerojatno, da. Da. Da, mislim, meni je biti jako zanimljivo, mislim, ja s često komuniciram, pa da mi uvijek ajde pokaži nešto i dobro od tih ekrana, ajde, jer u principu stvarno se ti ekrani nekako užasno konstantno poistovjećuju samo s onim negativnim posljedicama i lijepo ste naglasili da to je vezano možda od nekako dobrobit, ali ovo zbilja području kognitivnih funkcija, mislim, nekako se površno zaključuje o tom dijelu da sad to što ti sad radiš nešto na ekranu nužno će dovesti do nekakvih loših kognitivnih funkcija. Imam osjećaj da onako i u medijima vi vidite takve naslove i onako dosta zbira površno se tom problemu pristupa. Mislim da ljudi uopće nekako ne čitaju o tom dovoljno, nego onako proizvodno daju nekakve svoje zaključke. Pa imam konkretan primjer toga, recimo baš kod medija žestiran je takav način izvještavanja. Recimo ja sam dala jedan kao kratki intervju za Varaždinski HR, kao to području u kojem se sad bavim. I na 2 strane u novinama sam pisala upravo ovo, znači skoro isto ovo će sam danas pričala, samo malo drugačije. O tome da treba biti skeptičan, o tome da treba razmisliti, da treba uzeti u obzir ovo. I okej, to je točno tak objavljeno kako sam ja napisala, međutim, naslov je alarmantan podatak. Dvotočka, djeca su na telefonu, ne znam koliko sati. I uopće znala sam to rekla, čak i ako sam rekla, možda bi u nekom drugi kontekst, ne? Tako da, vi ste bili... Da. Držao se pohvalno, kako dobro uslušeno izvedu izlaganje, no, imam više pitanja, ograničit ću se na 2 jedan komentar samo, koji će možda ono biti banovan, ali možda je dobro došao. U vezi one samo procjene boravka na zraku, čitanja i drugih aktivnosti, sad bih primetio da boravak na zraku isto može uključivati, često bi uključuje, korištenje pametnih telefona. Da. Znači da se ne isključuje. Da. To, kao komentar. 2 pitanja. Mislim da nam to vaše na 3. stranici gdje imate one krugove onoga čemu se bavite, ne bavite. Nešto što čini mi se tamo ne nalazi je inferencija. Dakle, zaključivanje samo, koje je trebalo biti u ovom sebi. Dakle, isto, ako se ne varam, kognitivni proces koji dosta ovisi o ventralnom ili sporom načinu procesiranja informacija. Zanima samo, imate li tu kakvi saznanja o kauzalnosti vaših ili studija? Je li uspostavljen neki odnos između inferencije, odnosno zaključivanja i korištenja pametnih telefona? Pa mislim,
ovdje bismo trebali možda znati zaključivanja o čemu, možda neko tematski da bude usmjereno. Iskreno rekla bih vam da mislim da to zaključivanje bi išlo ovdje zajedno sa odlučivanjem i sa rezoniranjem kojim nekakvim fundamentalnim kognitivnim procesima koji se uče na kognitivnoj psihologiji na faksu. Ja bih rekla da istraživanja su da ih nema. U smislu ona koja bi ispitivala da li korištenje telefona ili društvenih mreža djeluje na proces, da li odlučivanja, zaključivanja, u fundamentalnom smislu, na taj proces, da li ga kao kvari ili da li ga, ne znam, tuna da bude nekako drugačiji. Kažem, nekako se ipak boje ući u to područje, to je već malo, ne znam kako kažem, ali egzaktnija možda psihologija, kad govorimo o ovim konkretnim kognitivnim funkcijama, gdje će biti možda i teže dokazati da se nešto stvarno događa. Isto ko što je za pažnju, za pamćenje općenito izvršne funkcije. Puno je veća količina istraživanja u telefoniji dobrobit, anksioznost, tu se više ne. Da, ovo iskreno mislim da bilo bi zanimljivo pogledati možda, ali nekako mislim da bih negdje u ovim meta-analizama naišla na podatak da je to netko radio. Drugo pitanje ste zapravo već delom odgovorili, a ono bi se ticalo dugoročnog pamćenja. Da li ste spomenuli radno pamćenje, jednom u vezi igrica, a drugi put negativna, odnosno čak pozitivna korelacija. Tu ste rekli da je to možda neočekivano. Meni osobno je to prilično očekivano, jer se radno pamćenje mjeri od desecima sekundi, a toliko se obično i pozornost, barem usmjeruje na većinu sadržaja od ovih koje ste spomenuli, koje vidimo ovdje, pa on, recimo, meni to osobno ima logike, dakle, da se onda trenira na neki način, baš to, baš te raspad, recimo. Pa me onda isto zanimalo, imali možda nekih saznanja o dugoročnom pamćenju, dakle, opet o povezanosti dugoročnog pamćenja i korištenja pameti. Više je istraživanja u vezi kratkoročnog pamćenja, odnosno radnog pamćenja, zbog toga što se zapravo radno pamćenje podvodi po nekim konceptualizacijama pod izvršne funkcije. Taj updating, to je zapravo skoro pa ista stvar kao što je radno pamćenje, što ima smisla, slažem se. Čak ima i objašnjenje kao da možda ovi koji više programiraju telefon, borave na njemu, imaju bolje radno pamćenje. Zašto ga kao više? Pa zato što mogu. Imaju bolje radno pamćenje, znači mogu više prebacivati se s jedne radnje na drugu, mogu držati možda u glavi, jer to je kao definicija radnog pamćenja, istovremeno više informacija, odnosno čestica, pa je to nekim autorima dio objašnjenja. Dugoročno pamćenje, opet ne. Mislim da se nije, a trebalo bi se možda ispitivati. U smislu dugoročna retencija, ne znam, tjedan dana nakon testirate pojmove koje dijete pamti. To bi isto bilo zanimljivo i opet nisam ja to per se to puno istraživala, pa možda krivo govorim i možda nešto ima, ali opet kažem, pojavilo bi se u onim meta-analizama, jer to isto i dalje ide pod pamćenje, pod memory, pod kognitivne funkcije, tako da ne. Da, evo ja bih sad pitanje kao roditelj djeteta koje ima 12 godina i Nokiju, pa na njoj igrati u zmiju, pa se spoji preko kompjutera sa prijateljicama, pa onda igraju Roblox, pa tamo neki zajedno whatever, neke zadatke izvršavaju i tako. Ja zanima ovako nešto, znači, kad govorimo o screen time, pretpostavljam da se tu misli uglavnom na zabavu, ali gdje je tu granica između zabave i zapravo kad dobije neku zadaću u školi? Sad ti u školi moraš napraviti on je dobio zadaću u školi da napravite u PowerPointu prezentaciju ono. Što kad neko nema kompjuter, ko ne zna, mislim, jednostavno tako baci to. Tako da, što je sa tim, ili ima ljudi koji, recimo kao ja, ljudi koji satima svaki dan rade za računalom isto, to je de facto gledaju u ekranu, ne gledaju u krave i ne znam, brodove kako plove po jezeru i slično. Ima li tu općenito neke korelacije između toga da satima gledate neke ekrane što god radili ili baš je posebno recimo ovo nije toliko, a ovima koji gledaju ta slova i nešto rade te brojeve njima mozak? Pa
Da, to bi se nadovezala na ono što sam rekla da su se 2000-ih istraživanja podijelila. Znači, ne gledamo zajedno pametni telefon, igranje igrica i to da radim u Wordu jer moram raditi u Wordu, ne. Više se danas usmjeravamo baš na pametni telefon. Screen time ko screen time, svima je jasno da on je mjera takva kakva je, to je vremenska mjera. Znači, da li ste vi 5 sati, ovaj drugi je 10 sati, to je to što imate tu. Ali ako tu mjeru skombinirate s nekom drugom mjerom, kao nekim medijatorom, moderatorom, možda nečim što, kad je u kombinaciji, će možda uzrokovati nešto, ali samo po sebi nužno nije loše, idu istraživanja nekako u tom smjeru. Znači, ako ste puno na telefonu, imate kao veliki screen time i još uz toga koristite možda telefon neusredotočeno, na nekakav kao loš način pod navodnicima, očekujemo neki loši ishod od toga da ga vi koristite jer volite, ne znam, gledati političke podcastove na YouTube-u. Ne? Hvala. Imamo još pitanja? Ako nemamo, ja bih zahvalila. Još sam samo zaboravila reći da ovaj dio individualnih razlika mi posebno zanimljiv. Mislim da stalno govorimo kao da ne smijemo zaključivati i mi smo svi različiti, a onda upravo to, recimo, ne znam, kad je krenuo Nintendo, ja ne bih za tu igricu sjela nikad. Znači, meni je to bila tlaka, a naravno bratići, sestre i ostali su voljeli te stvari. To je sigurno neka moja osobna crta, nema to veze sad sa dobrobiti ili štetnosti toga samokorištenja, tako da, jako zanimljivo. Hvala puno, hvala i vama. Evo, nadam se da se vidimo idući mjesec, doći će obavijest o novom predavanju, tako da ugodan ostatak večeri.